Opa. Kaj žogta? Dosadila mi muzika. Nije dosadila, da bi. Kaj da dam zdaj? Dire Straits. Ajmo Dire Straits. Kje si, no? Dire, 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 dire. Evo ga. Evo ga. Once upon a time. Mašina oprava, koga jebe. Luka Dončić igra za play-off. On i LeBron. Zadevo, vidiš, zadevo skozi gleda v kamer. Če vam je to zabavno in želite še več take zabave, kliknite ne subscribe, ker ne bo več delo tega. Blizu vas je bilo. Kaj s tobom? Porzingis, kje si Porzingis? Porzingis, a greš ali greš, pizda? Srečeno! Vsi so me napadli, Porzingis, kje si? Evo, te 2 metra nemate nigde. Bom sajal, sem tvojega, hop! Če me kdo iz službe gleda, itak veste, da sem ja. Porzingis! Ne rabam te, 3! Bravo, Porzingis, dobro zlepili. Hvala, dosta luke, ima? Javna puzla, ja? Game over. Man of moon balance. Hey, fork! Okej. Evo ga še Ilke, Iličić. Nisam mi uzela žogu, sam po dobro pogodak. Iličić. Jep, Dončić, Iličić. O, pička. Drugače sem treniral nogomet, cel life, ne morem 2 nažonglirati. Bravo, evo, 1, gremo od začetka, hop, 2, gremo na 3. Če me gledajo otroci, 1, 2, 3, samo ustrajati naprej. 1, 2, dobro, malo šlo nazaj. Ko pridem do 4, neham. 1, 2. Ker ni simpel takole to. 1, 2. Pa kam greš vedno? 1, 2, 3. O, prasica. 1, 2, mrš. 1. Dobro da znam 4 do 2. 1, 2. O, bom sam z desno. 1, 2. Ni to problem. 1, 2, 3, 4, raz! Evo na 5. Multilingual YouTube channel. Evo i za Bosance iz dijaspore. 2, 2, još malo, 2, jebote pa. I same dvojke sam u školi imao 3, opa, 1 trojka. To kad ono pogodiš ko prstom u govnu. 1, 2, 3, pa je. Cilj je 5. Poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci. 1, 2,
USB direkt. Pa kako? Fucking yeah. Ok, 5. Voda. To je problem. Ok. Pripravljamo se na sezono 20, ne, 21, pa je šla v kurac. Pizde se je. Ibrahimović uprav. C. 2, 5 smo rekli. 1, 2, 3. Oj, teško, 5 su dočku u školu. 2, 3, 4, 5, 6. Ko bi vas lahko še zabaval? Tako. To je bil Donke. Donke, ko malo spije. Zingis, kes, vojna sudja. Kako še? Ok, Ilke, Iličić, dobar prodor, hop, i gol. Ha, ima Ilke, sve da ta. Ajmo, gdje ste? Ovdje je razpozvanja. To je bilo za žene. I da, neki mi Donke danas pašli. Donke, Zingis! Zingis, no jebo ga ti! Sva sam ne bo zaklopil. Nijem več. Dost zavaj. O! Kako žongli? How to juggle? O, ne! Zdaj pa čakamo Urško. Cevkar Miha je pravkar pospravil, v bistvu obesil svoje perilo. Kdaj boš prišla, Urškica? Poglejte to umetnino. Cevkar Miha in the house, hello! Oh, yes. Oh, yes. Kako muha februara, no? Came in the rain, hopped out the Lex. Every year since, I've been on that next shoot. Ok, bodimo elegantni, iskalec muh. Kje si? Mogoče musko rab muha. Muha, kaj poslušaš? Kaj je muha naredila zdaj? A si morala se pojaviti? Evo zore, mogu da se probim. Evo zore, hej!
Zmanjka mi elektrike. Mrak se skupio u kaprano jutro kao slava. Ulazi u sobu. Bez da sam ja izgubljen,